Jing October nisim somlenga a Union Home Minister Amit Shah vetkolna noya Manipur sunga Naga Kuki le Meetei MLA ho joint meeting ding kiti Thu'a UPF le KNO in Kuki-Zo chate hetdin Thuphon abol lhonin ahi. UPF Spokesperson Aron Kipgen le KNO Spokesperson Dr. Seilen Haokip in Thuphon aneina lhon'a New Delhi joint meeting ding hi giltah in gelkhomna akinein nam mipi jousen in a hetdiuvin Thuphon akineije ati lhonin ahi. UPF le KNO Thuphon in aseina'a hichi meeting hi central government hilgon ahi zein Kuki-Zo MLA ho thaleng meeting panladin KNO-UPF in Hetsah akinein ahi. Government in peace Thu Seizong le Kuki-Zo hetdin in Manipura peace kit na din separate administration UT with legislature tilo lampi dang a umpoy tihi kitsi ita'a Kuki-Zo MLA ho thalenga pangalahon adin pidiu ahi. Chule Kuki-Zo MLA ho to Meetei MLA ho to khomding kiti hi tu chunga ki to khom thei loading ahi nam sunga KSO ho to mipi ki ho khoma seitu na to ka a Meetei MLA ho to khom na kinei loading ahi tinjong UPF le KNO Hetsah Thuphon chun asebe. Hizi chun hiji Thu'a hin thuchin hetchitna neilowa ginmo Thu'a kiseisit kitai mo le kidem na thu mo seilovin meeting kichaya mipi hetdin ho Kuki-Zo MLA hon press conference ahin boldiu nga akhom dingin nam mipi jousi team na akineije tinjong UPF le KNO Hetsah Thuphon chun asein ahi.